abaturo muri Fort Portal nabakirayo kugamba hanshonga zenguto ebyamagara emishuburo hamwe n'ebindi ko nibyo byene kukorwaho inywe abari mu bwembezi mumanye ngo hanse ebintu birungi kandi anything is going to happen abuko tele mukayire bwa karuru kandi nko turi mu bubire bwa karuru abakomisazi nibo bayino mwigo nabagenda gutera mu kaboxi eberarugamu mujya kumanya results. Leka tujye tugambira abantu ebitukwenda, leka kwijya kutaraka kubaza opponent wawe iwe ijyo gambira abantu ekibakwenda. Then secondly, I would like to advise ensinganto buno obwire no muntu wena mko muri yahero leka tunga akaruru aketeka a violent free election abo kuba nyencho obora utara ukafusandu bituhura just akaruka primaries. Orembo Fort Portal rwine division ibiri obwe harmwe ya Central na North. Abantu mukaga no babesimbira hantebe iyo munyishengero w'umukazi ahabwa Orembo Fort Portal kandi aba barumurinda Irene obwa hato ryo mu ntebeji Owuyagiro Mbijere Sylvia Rwabogo omunyamakuru Victoria Bagaya Judith Mukidi Rita Karyonga na Roran Komhimbo. Naba MPs bakobera hano hati civil society nebeta cyali with their shake mandate. Therefore, whether no varija no varabatize, they can't be actions and sanctions, so they cannot come. We will twiza nuno sangana no MP no mutaize mtwebalirize gambo tuvalize tujwaye na radio tubajia la Fort Portal mubende ngorugudo rururu muno kandi abantu nibenda rukoro nikorkesiyeho obwira bwa abantu okubantu bakwara hamu n'orugudo rwa Kidora kurana rwatunga Tamak hamu na Central na North Division mu Fort Portal City ni yataino orugudo rwa Kolas kandi kum cyeke ibindi bya City bina Kolas hamu na masanyarazi ebyeke bitena masanyarazi muko gayambe nkebyo mebye bikozerwe kura byakwara hamu na marwara agandi okurigira ahabyarugiro mu kubara abantu oko mwako guhwire nibyoreka ko Remboro rwina abantu barukwingana emitwari 13 kashanjo bitana na mwenda. City eri underfunded. Fort Portal is a tourism city, is a city, but Kasese is a municipality. Choka Fort Portal ina 1/4 of Kasese budget. Central Division abantu batano nibo barigireyo kwesimbaho kandi barum Alex Ruhunda obwa hato ryo mu ntebe Patrick Kamrindwa owabireho speaker wa Rembo Fort Portal Gilbert Kayondo engineer Robert Kacheza hamwe na Muhenda Ronald. North Division har Margaret Muhanga or minister w'ebyamagara hamwe na Solomon Ruhundwa. Ekintu ekikakuba kitakorwa abasigazi bayitu tutwine kutubakorira emirimo tibayina enyakuro hotel kumara abasigazi nibetaga okubaho no kingruwa amakoro gano ati for example abakayikuru akasente kaitu akasima akabakutuha akasente kaitu kasedi nkahebwa abantu abaine emyaka 8 n'okuja ruguru ninja kubarwanira akasenta ako bakayirizeho hansi akuba abantu benga bakwikiye emyaka 8 Pale Nguto za Fort Portal City Jinja Koina Mida Mbale okubera munene n'ambarare Amakuru gasha kwa Jonan Tusingwire.